प्रत्येक बॉल फ्री हिट स्टक गरेन आउट छ यहाँ नियम कृष्ण बैटिंग निशान बॉलिंग काम खत्म बॉलिंग में निशान बैटिंग में फ्रांसिस जत्ता पनि स्टक गरेन आउट है तर जगदीश बॉलिंग अब जगदीश धर्काउँछ है छिटाना बाङ्गेटेर हुँदै कुद्दै आउँदैछ जगदीश यहाँ अब क्लिन बल हुन्छ ल वाह आमा जत्ता पनि हान्नु पाउँछ भरपेट स्टक चाहिँ गरेको छैन तर वाह